Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Boum. Watukufu wa Jamalif, uomba Mwenyezi Mungu ikimjua wanono hohanza hahi Rabbal alamin. Uomba Mwenyezi Mungu ikimjua wanono haukaize dizamu adoso mwadamu Islamu lumrubushiria uwanyanya heri na baraka, lumrubushiria uwakomori heri na baraka, lumruomba zedu wa Mwenyezi Mungu ajalie riko wanadamu wabushirana njema, riko wanadamu washelizana njema, riko wanadamu wa utaha amani na usalama, riko wanadamu wa ubushirana haina heri haukaya yamba izo ujwanzi za inafsamu yaho wanzize manyanyuhu, izo ujwanzi za eroho yaho wanzize manyanyuhu. Izole za puziza wanadamu wenji ikao la piparia hao kwa jahe ya na ubinadamu wa ukaya ngebido nanze woi ya nanze shari ya wanadamu wakapolomik na ukreye problem shihina jana banda sihuanza mbi sihuanza nongombi. Watukufu gamjumwabiani ze suje mbili ndonizo ya ujojiviwa ya baki partage le direct ya suive ujojiviwa ya dunge izweka udia unao masula. Comme d'habitude, haina troisième jour, si ufanya e message ya hatu. Ikangar aminio ya ukaya, ze message rizambao, nizorongo wao, wanasho hatu nwazaza hatu, ngwa ukontan, nana nusia wandwa lo kontan, walake na utsoka na damotsi pia wake kontan. Watukufu, ino message kao, garambao haina manadamu Isilamu, mkomori, mzuani mgazi jamaore, nana mumwali haini mru ya ishie ya ile ukaya horedananai sinjema. S'il vous plaît partagez parce que ekanga msuive unga mangalia ona uhu kanti ngwangali ungo nuka kutu partager yabonga hama kutsenterese na uhu baki ngunangalio gamina sujet mbili de sujet ya mwando actualité ikao ngio dans les réseaux sociaux wale kumisala makochino ikao ya hema nyanyasi ya histoire ngenda utankwe kanape dia towa ye kanape hodahoni dia renge kanape wa hemrumsha iyo ndio rjo vira mbavi shaka tsuvira hau detaye zinji ritowe zilombani shangar joronese ritsahembangu kwamba amani na usalama haukaya mina kantivan de mituram ye sujet ka ulio en actualité ya hemwana Mahmoud nana Shadia ikao ngio à la une hosomo wa Komor badam Komori Yohan Zambi ya jiwanizo walaikum salam Muhammad Mana yo de sujet ya mwando ya hemwana Mahmoud nana emrumshahahe au mtu alakahahe Shadia ikao gamjoja ni hunde makalima ya uyamba ndongozo wanadamu wade yao nombo makalima mai haukaya ritsende harumwanzia za jori excite riwaswili harumapo ya mijina miji huandulana hauandu amane haukaya mitsanzana besuje ikao wangungwa ijuao mitsanzana ngo suje wandu ikao ngwa juao wandu chaje suje za hangu miuzamba d'une manière yekemduka tujulhaniha kumkuwa nirongowe makalima wandu wajue hauzi change walaikum islam masoma manadia ye suje ya Mahmoud na Shadia iyo parmi les sujets mbilinjo kauzambavana hautsaha amani na usalama wakati kauti hadisi damine mwanamshangu Shadia nane mrumahahe we Mahmudu rihadisi nane mbaba Shadia rihadisi wao rihadisi
rahaye video yinu ye jakai lawa dans le réseau rahaye jakai ja haruma ye public sha et chatonga na tfanya intervention c'est compliqué des deux côtés changa jokaya ilawama yokaya yahe ilawama ngyo ya mrume okaya mrume yohulamba hindu yohulia mrumshe mruka mrengi ya hindu mrenge zengo za hendeza shamruka mrengi ya nika na penija yabonga mjo ujarumwe sujet ritsahenamna ya urongozi wa komorika ngo banu ngwade yao na utapolomi kiwazie bangu kwa doshangiria shari nambi haukami njaka hanza yeke sujet ino gejaka ya ja dans les réseaux sociaux wandu wajaka ujua ye mwanamshe wajaka ujua ye mwanamme jokati detaye ye sujet titsahaye kote positif rini tsaha ye ulona haki rilongoze ye utsona haki Garjo ujarme sujet yo, ye sujet ya bili. Manamme, mzuani, maori. Manamme mzuani maori, ya lola manam shohatu harume tsumu. Ya mkliambere mbili na kame. Ikawe manamme woyi, haparotsahe manam shohatu sur TikTok. Hatsahe manam shohatu dans le messenger wahadisi waelewana kwa jakana fikira wakaya mlole shawaja hindata waonana jao hatsahe mwanamsho haturushe mwanamsha mwambia ukaya kuna ujua unrenge ulale nami rahija kahunlola kango nanzo nlole mwanamme mzuani maori ya lola mwanamsho hatungazija kumkwa. C'est ça, aliyabak. Dola ya mwezi mzima. Vale mwanam meola. Hane mwanam shohat. Haparomdeya. Haruma komanteri. Ika mwanam mewoyi hakana adresi fantôme. Nsuja izonga mju detail ya rumo sujet. Bahiye mbere ya mlole ya. Hende hairenge. Bada hamlola. Halala nae 2 jours 3 jours hairangi hende halola mwaji na mwanamshe mzuani halola mwanamshe mzuani mrumshahe hojua hata haila mbere kationa olama biya tsirange mbere ya hangu tsende zangu dawewe huparondeya hunesulta haruma komanteri wa alaikum salam lulu vangumi mitka ujanjeni vange sabangone de Muhammad wa wallah ikatida boriria wa Mwenyezi Mungu baada haba man satara muslima satara Allah yawm al-qiyam oima nami yakabidi wanruwa monesi wanruwa mjue ngamjue jahar msuje ya watukufu ngari jawhar msuje ya malu ya himana mshangu shajia nani mrumahi Mahamud na mtsodoka tranquille bahani mrujo komante ulaba Hamam Jomba tsue kwa bagamili mitsu efase. Ntuja wengi ami, je sais pas, mitsu towa. Mitsu fanyeli. Mitsu fanya ya nakimu. Va. Kaseti ya manda yao. Huja kutu suive, kutulunga, ibidu ye uhewe dezao. Hauwende wa nefumbu. Olewa, hauwende wa jirobari ni uyele utoweze nkudi. Shanga we mjinga ngojo harumwa message ya wandu gwambo ulaba na valume mitido nyanyara inuti page ya jokanga mena besoin ma abone ni ou efface et makalboshi ti ajoute wa janyemen manama gamili désolé shanga mfikuka mbeset si bloqué na ou du commenter gamfikanga we ami manama gamil na ou commenter mafiti shanga mfikika si bloqué et kanja bloqué na bangam jo we mruni jo. Cha, il fait exprès de venir me déranger. Tu dois que le team bloque, na minjam bloque. Nous sommes bloqués, Gamil. Mais il faut écouter le message. Voilà. Parce que j'aime que chacun garde julana ou garambulana. Watuko funga mju haruma e message. Yahi mwanam shahak. Shadia. Ikao gamina e version. Ya Shadia. Gamina e version ya Mahamud. Gamina e version Yam Mbaba Shadia. Gamil, parlez doucement, sinon tu vas m'exciter que je te bloque. S'il te plaît, mon frère. Si tu es pas content,
c'est pas obligé ou ni suivez. Gamdoudi nous be Gamil Iqbal. Si t'es pas content, c'est pas obligé ou ni suivez. Wa alaykoum salam rasmiya. Il dépend de quand nous hambi. Si tu continues à dire n'importe quoi, nganjour toa, amjour bloqué. Madame Chouakou ikao ye histoire zunguli yao armé réseaux sociaux ngambao de canapé. Ikao si hadis oui ma soeur qui n'a allure. Si hadisi damina Shadjia. Si hadisi damina Mrumahi Mahamoud. Au ka wotu jurunge Mrumahi au kakaja mfungua. Alaykoum islam naila. C'est ça, quand je vous bloque, et si tu fais n'importe quoi, je te dis, je te bloque. Ok? Ce qui se passe, ikawa wanadamu waji acharne, he message, oui Véronique, bonjour. Ikawa itsambalia, ya couple ikawa ika heureuse, wandu wakawona 24/24 sur TikTok. Ikao, ntina udia au fond, Gamil ya mou bloqué, n'tia nous débloquer le moment que je veux. N'importe quoi, va au diable. Wanu wandu wakahanzana. Matso wa imru wa peu. Ditso linu la peu. Ntina hamba, ezile au fond. Chagam John lance ce message. Ho jim le foru wa komor. Wa warensi. Warense polémique. Waziye umbalibala numharbatu wa heze insulte. Ikawa izoranza wa alaykoum salam kinaza. Izoranza o ngaranzao ri evite le bayalam jinamji. Haukaya yezendao dans le réseau sur TikTok. Harumazel zozontipia. Mrungu ono provocation. Oui Haji Rashid wa alaykoum salam provocation. Zilon ziro. Zijohanza jezichonge mijina miji wa jimane. Na wangu jua wakati balandisa wangu kwaji emakatili hisao. Ikao mimi rahaye jaka ye video yinu. Hauye problemu ya Shadia ne Mrumahi. Yija harumwe rezo sosio. Mide mruna parwa wamando naona ze video. Mide mruna hadisi lamina Shadia. Ti hadisi lamina Mrumahi. Ti hadisi namnambaba Shadia. Shabada ntina huja na kantina haba wenge na haki weka tina haki. C'est parce que ye sujet nge julihani yao ho mahalani honti pia ikao ze sujet. Mimi niko uzamba ni wanza sujet ka wangu kwa tujua ye mwenye ndo. Shainu bada wangu kwa juwao ya bon tujabanu na mbe mrumenge na haki ya mrumshenge na haki shaga mjobanu nsahimba nrukwamba na wake mastehi na respect ri evite baya na msajaja hosomwa ze fami zinu ri evite baya na msajaja hosonimwa yemijinu haukanga jokaya ezajiri nezijilo nonende mwamba au kwa tuhamba d'une manière ya utsaha wa evite umani uzakifami. Yekasha dia hedata haheya, harabi harongwa makalima menji, ahamba tout ce qu'il faut c'est une femme. Si il a un problème dans son cœur et dans son foyer, harongo wa womanamshe. Womanamshe hatoeza korohoni, il y a respirer, ahabeza kauntabisha, il y a que bien respirer. Ezo mimi nakanzan jeleze na huo somo poye yobu wa Komor. Ye katirongo wa amini ya ukaya, owa ili gamina ze versioza hao, gamini zoti hadisi damina hao, remrumshe, remrumme, rahana ninyoti pia, moja jue suje inu. Shema na mimi na tuinjia na turongoa tiwambi ya rahe debaye janjia, je vais aller penser les deux côtés parce que mruka turongoa au hasard. Chaque final m'a ben des sujets déjà dans les réseaux sociaux, samba je peux pas parler à ces sujets na bewinge na haki wekatina haki hauka ya zi sujets zangu kabate mruko ujua mru yetu la mwe sujet ni ya mrundo ye mumdahu non shaheli banda ye sujet sa ijarmwe réseaux sociaux wandu ngwa yurongo wao sina ujua nje nabe
mwanamme jawe mwanamshe jashadonesa ya ukaya ni famia he mwanamme watike mrujo uhe ya de shadia na mdojo kashadia we mwanamshe reka izo yamba ngwambo kweli reka ngwambo nrabo mrumshe ye faible mrumshe ye esprit yahe yo naif mrumshe ye esprit yahe yo faible ketsubidi wandu wa ketsu acharne hawandu wa mdeye hawandu wa mtsune haini mru ibidi ya pense ya ukaya jelika mrumshe mrujo umanza hamanziza hamfanya tout ce qu'il faut haskuti amba ukaya kuja paro nuhulia hata mba hingo kunanza yo mrumshe yo uzamba. Merci beaucoup msaidi Azam. Izo mrujo uzamba mrumshe yo ujua humfanya haina mbarongo hamba kuja paro nifanya sarive yeka shadia ne mrumaha shadia be mrumaha kaja paro mfanya karna ujabano la bezoko la izo rabo sha izo juhamba hili ni mumde yao na mziye mtsinde dawe mwanamshe we mndu yazaya ulona wana ulelo izo wanada majojo ngwa jojo jezo ikaodo waona izo ikaodo waono ngwa jujo banda waono Mahamudu haruhura kanape ntina ujaneleze jelika tséleziwa Mahamudu aneleza pourquoi yavure kanape à n'importe quelle réaction haungongo ikawo ijo hamba shadia haifanya hauye mrume haifanya sha ketsubidi mrume yarengi mbahindu ahulia mrumshe mruka mrenge ya shanu mrumshe mruka mrenge ya kanape mrumshe mruka mrenge ya ikanda yode ponjo kwanza nambi watukufu haini erreur nazjohu jasi wanaume mrunadoka namba kwamba usubirifu mrunadoka namba kwamba rohonku haukaya Mahamudu hajua kaka ufilme one habani filme jelika Mahamudu vahe ye mrume nge na video zahe ya filme mrumshahe kajasi sisa masha Allah katsujwe eske izo video hingi shaka jazi sisa ya waharumi ambaru kwamba rohonku ezo video mrumshaka udelili ya kaumdea ezo video mwanamshaka bamakani mamai hazizi kajazi sisa ya wale joanza na beze fami zombi ili refami ya shadia refami ya Mahamudu we mrume na mrumshe wujwa ujaumani wangu wanjia wamba jawiyende hata sexy kaka ziturikilana wanduende hata warejeilana mrujo hamba ukaya wallahi mtuhutaha weja yende hata usiku warejeilana yede mananjuma benya ukaya na mkeravi ni wanadamu dans les réseaux sociaux s'il s'agit TikTok s'il s'agit dans le Facebook na mletsi ho provoke ho tsonga miji na miji jiwane parce que shadia ye kaharongoa hauye kaharongoa nai hauye kahadea wumrumshe yaeshi na mrume ikawe zilombani kamtuzi jua wisalam masoma na bahati ikawe zafanyishiha kamtuzi jua ngamrudini mwambieni shadia hanabia ze versio zae Mahamudu hanabia ze versio zae mbaba shadia hanabia ze versio zae na mitsibaki haufikiri Chatsoni ya ukabande ze suje zija dans le réseau ntina uja ndetaye ndongo chaze detaye zangu joni sawa na mkeravi basha dia kajahia me réseaux sociaux ya delire ili hau provoke baya namji haunu suye famia Mahamudu nsu aminuka ya muharma za réseaux sociaux ili mprovoke baya namji na mdojo kaya izomamba wo ni zombrongo wao ça va pousser wajir encombrement wajir ngonziro mwanamshe na dojoka ya izahunga mwanamshe jokilzini hunre mwanamme ya dojoka izahunga mwanamme we jokilzini hunre lidomba zedua baye faransainu kaitsurengeza faransainu ngemenyao zinji tsifanyishi hao amino ya ukaya c'est honteux yode manami mituram upande wa shadia c'est une femme wimrumshe rekangwa mbo kweli rekangwa mbo nrabo shamrumshe waide mwenye uzazi waide mwenye douleur waide mwenye souffrance yekahede hata haheya harungwa makalima
yatsuka mema hauhadeya ijomkinisha keko tengwa jina wadeya ijomkinisha keko tehemrumme warongo wanai shadia haheya hareponde ijomkinisha ka shadia haheya harongo wanai yeko tehemrumme waheya ba wareponde yetsi de normal narfanya namna zekote zombili asoswa de kote hemrumme na mkane rohoku mdojwa ya ukaya ketsubidi mreponde mal par le mal haukaya wemrumshe wemanamshe ri amino ya ukaya yezulo fukoni yauzijuo mrumme na mrumshe yezulo ndani yauzijuo mrumme na mrumshe yomkinishi hamrumme katsufanya rongo zahe yomkinishi hamrumshe nguhibu hasana ukaya katsufanyiwa na balangu fanyiwa yode mana njoma biani watukufu wa jamalif de hadisinu na mrensi damuono ezafanyishi ya sevre wandugo komanteo njoma biani ukaya gamjo puse da mji na mji na mimi ntina ujabanu ndetayi zerongo Mahmoud Yanambia hon ndetayi zerongo Shadia Nambia non parce que ça c'est en public na mimi zinterventions zangu mufanya intervention au mufanya message ikawa wangu kwa tujua wangu je lance le message il y a un échange shabanda zinzija dans les réseaux sociaux sinaka ujanja ne détail na bino jau hau jau shadow kaya imna message mkitu njombe chez mwanama Mahmoud yo désolé mrumme haini wakati wajilio mashaka ya mrumme na mrumshe mrufanya hata yekamrugondo zahe ya hensi picha jema hodahoni haukaya mimi ntina ujanabe kutina haki haukati saba ntina udetaizo nambia wala ntina udetaizo Shadia Nambia shaga mambuka ya mrufanya hata hahanti picha jema horoha hendeza horoha wendeza haini heli na miga mambuka limazimaba ikao miti mnafiki gamwisho makalima désolé parce que minja heya hulana hunu gamwisho kalima la bishi hao la nusu je sais pas wao de famille ya mwanamme haudu wanadamu wa komanteo haudu wanadamu wa lomonziani haudu wandu wa kuhanzale baya ngwambao haukaya ye Mahamudu haparisa Shadia na mwanamme hodani Mahamudu haparisa Shadia yom trompe non c'est pas vrai si uzisa Mahamudu mitina uparohini esha kautsonga ujuse ekana perohini sina udetaye shahanambia sabu kaja hurenge ya kujampasa na mrumme mwanamme hanabiando ukaya kajanja mparisa na mwanamme hodani chapeau ya honyo wanadamu mkomanteo haumambawe mafiti kaja parisa ye mrumshaha he na mwanamme ngamridi nzambe izu ya nabianda ye yekanga mambo lekalma longa mambo lobasi ya ambio wa komoru wajuwe bangabu wa komodi kaungu wa kontsongu wa mafiti ya ukabala haparse mrumshe na mwanamme hodani haparse mrumshe na mwanamme jau no de mwanamme ye mrumme timusale suala hanambia njamparise mrumshangu na mrumme hodani ya huwa nada muamba o je sais pas qui et qui walo ya muamba o makalima za komanteri wambao bala hamparsa na mwanamme izonda bonga mridi tena ntemanye haini mrujo hujahamba hamba emrumme Mahamudu parse mrumshahi na mwanamme izonda abo ba Mahamudu hanambia wami ukakaja parsa na mwanamme shansi na umwambia ni ze detail pourquoi yarenge kanapenda za eza jirin rishadu hamba ukaya mrumme haini izu yafanya mrumshe mruka namba rohonku haini ikawo dozajira hauza fanyishia mruka jusamba hirutsosi devali zizenguo hendeza haukaya ngawanda tu ujua fasira mahaba gajojo arjeba nur des années rambi hata avavire emwa ho quelques jours hani mgrafikire mwanyanya zi sentiments zirejei majitu ya rejei wangu wa rejei lane garo nao kupluzinji na kupluzinji washida nao wamanao wende hata ze fami wanjilana na wallahi wa ujua rejei lana wadiwa za ukabala ngaweza parojiri pourquoi ni wakomori mtoshi da marambu wa mahaba zabangi mtora mbwakan rugwa mada zin zoujiri rugwamada zinzofanyishia na wandujwa urejeilana wandujwa utsanganyihana ngerabi wanduka watsanganya damu message ya hangu do mwambia nyakaya s'il vous plaît ni wanadamu mwanzo mprovoke ili wajilibaya la mjina mji wajilibaya la fami na mzie dingohi da savapa na mzie dingohi da urisa
msije mprovoke mabaya ya kifami, msije mprovoke mabaya ya kimji, haukaya hufa kawenjeza. Wanrujua wakati kao umani, wandisa osha wangu kwaji o wakati kao dowenjezao, au douziao. Yode mena ujomba ukaya, hadisi inu, ikartone, haruma o mahalani hontipia, wanadamu ngwarenge ngwabe hauze mesaji, haukaya haini mungu mkomori yohanza mbi, mkomori yo ujibu wanambi, mkomori yo ani wakati njowe yaba, gamina sa 24 wan suivi wan direct, wakati njowe yaba, tinjia hosoma shadia, gamamboze verso ya nambia, sede sukumemrume, gamamboze verso ya nambia, da mjo na haliye video ini ya joja za wanadamu, o wakati na johe yanga monesoze version, shadia yaneleza, tijatsone saze version, Mahamudu yaneleza, mjone hele video ini ya joja za hata ukamkomori yohanza polomiki, mkomori yohanza mbi, mkomori yohanza makalima maina upula na sheo, mimi tsanza upwasheo, mikanza upwasheo, ze mesaji niko uzamba ti pia, beke zotabisha wangu, shamuhamba mesaji kao kamna uparo jojua, endo ya vumbulwa, umuhimu ye mwenye ya elewe ya zie. She mesaji inu, dovehe makalima yanu, usoni mwa ho jimlifu wa hemiji, yomili, ya ho wana wanu, wajikalme, ye famia hema namme, nyinyi de wanwikao preske emana hanyu ya publielwa ya one hao ya vure kanape nyide mabidi mwane nezero homdo joka wimana mshe eske shadia gwambo kweli eske gwambo nrabo shage jabidi mreagisse d'une manière ya utsonga tamwedi hata mjitweze nguo muheye mtsulane menaseane hani mriato sekre za tsatsaya woti binadamu na rikiharma namna d'une manière nyezi mga jornika sitara ili ya miji hatu itijimane haukashadia kajarongoa purke womji ye miji hanyu jimane famille haukamjarongoa purke miji jimane ekamrugu lance message mrulance message hurongoza ye mwenyize rongo shanga bwaendao hata wanjio harma miji na miji na mkera dhibe miji hatu kejariruma amani na usalama ndio tsahao mtsoka ubira mbabi haruma yesuje ya hemwa na mshangu shadia nana emrumahe Mahamud ni mwambieni wa ukaya inusuje ni juao raheja kainjia harumwerezo ikao tabaga mwifikiri shabada njia harumwerezo gamjubani mwambieni wa ukaya amani na usalama emiji hatu mtijimane owadiao na wazie wa insulteo na wazie bawoti binadamu uo upeu nifa mahema namme mruna tseba no hadi ya shadia we shadia utseba no lefa mahema ya hemrumaho haukaraka jaunika twalaka ja ufungua na mahaba wangu utulana zenguo wende hata warejeilana gamjuma mbani hadisi ya kiswa parojil asgarali ikao ye mwanamme ya kasgarali ye mrumshahe wakawesha asgarali haina usiku watsodowana na uremana haina usiku watodo kufurulana ikama ngonma usiku owa ili walewe yalewa de mrumme hawe mrumshi hata hende hata mrumshi harambio halaondani hawazi haushemeza nkodo wangu wanja hula wangu wale mrumme ngena shona ndi hamba kujotsinze mrumshe ye famia he mrumshe wala wayabo wende warenge mwana hawo ni mrumsheka jalewe yaliwadi mwanamme bayali zingiza sigaralija za nyumba ile izingiziwa polisi hata iparo banda ula bala shono da kanza we mrumshe ne mrumshedi yakaushemeza wanadamoti pia wala wahula waje bahiye famahe mwanamshe bada jange mwanamshe desao yensabile mwanamshe arije hada mrumangu kabja tsugulia ye iti problema hanyu mrumangu na bala itsaganya wanadamu pia sigarali gamjo asgarali yo ikamala nikao 24/24 wanadamu ngwao dahi kabati mnaka wansa doba ukai pasko haino wakatotsomana haino wakatotsowana remwanamshe shaheli zirugwazaji wanro hatukaya kwa na upalo jweda hata warejeilane bande itsaganya wanadamu wanro zingize nyumba ila ye mrunola kanzaula wane mazababi ye polisi para ye mrumshe lokatili mtuhutsaha la wondani hangwedezao ye famahi mwanamshe jarge mwanamshe dezao ye nsabili mtsojana unrugo mala wakati ngwati hauko hadisio yindi bana tuwa nikaya désolé hotseha wanu mahaba numbandu ya peu
gojojua wabegonjia ukorije utefitina umanise yensabili waone bala wadungana yensabili waone bala ngo wazima haukaya yani mahaba inu hama inu mbanira kiujufumuo sisa vyenye wana kama namshe yojo hanza mwanamme hata hadi wazaye famille hambie famille kaya ntuma nzani laissez-le tranquille je vous aime pas je préfère mon mec izo gamze jua ula mwanamshe zola ni mzazi atabia mezishenda ya tambu mbani hae ya conserve mwana hazaye mwana tahamlele ye mwana ngewa maana wa ufanya hazi henda to skula hambia mbaba ya ukaya papa laisse-moi tranquille maman laisse-moi tranquille oui mwana makikima woni mwanza ndoi ulamdu ikao hubuye matoka jamona shaka wona mbabahe na mzazahe wakaumlela wakaumanziza shahono mwana mesukuzima hapa sambaru kwamba coup de foudre la iparisa valabahi katwanza mru itotile mwana meola gepreyarenti mzazahe gepreyarenti mbabahe gepreyarenti fami ya dunge mwana mme yomba ndu kwamba mahaba yomba ndu ya pewu gejomkinishiha mheye mjuje mwabejau mdeye mtuweze verse zanu mwone nswavili boturamu ya duganya nemna tunaruahe na bala turamu habaleka na pehedezahe na bala turamu harengezanu hedezahe uone bwadungana banyinyi mbwe matsu mjagali yedeheli ya mahaba mruka de definise nungo za usukupla 100% haukaya ngarjo ya ukaya youjwa mkinishiha mwanamma mru hambie mwanamshwa ukaya upare mwanamma bu mwanamma ya mru mangu hani uwa guntrete guni derange guni uwa vale mwanamma onge hule mwanamma hajabala hajakant mizanzo no bebo valahe go we mwanamshwa hangu go mbiho c'est pas normal depuis aujourd'hui roha wedeza mwanamshwa hangala na ebansoba jontole mrume helewa bansonda jontole mru mangu wakati nomkinisha mrumsha hukaushia ekutishia banu njambia jotele mrumangu minga manzo mrumangu tuambia je umrongoze basi yo jomkinisha na ukana baraka tuambia je umrongoze njaba jomto ekadeli le utujoda honi hangu tena wabia mruma emana mahokaya nti huone utujoda honi hangu wangozo jontole mrumme bado wapeu heda hata finali majungu wabia mruma ya ukaya hewa ambia mwanamshwa emana ewa shindi sho shanza uyenso shirenge hiyo yuna kwamba couple mbuka dukansi yambe ngukonsi ya definise couple 100%. Watukufu vala babo milas watukufu garjo ya ukaya mahaba ni numbayengu ya peo mahaba mrujwa uturuku fami mrujwa uturuke arhami hadungu mrukao ngo mwanzo wa mwana usikuzima na mbaba ngo mwana haina wakati mzaza ngo mwana haina wakati efamia ngo mwana haina wakati panda maha 20 au maha 20 na mbahingu utoka wona mbabahu na mzazaho dahoni finalement huone mwanamme honziani humdungu kwamba je te préfère plus que mes parents izo zo mkinishi yabo batukufu yoranzao hosoni mai hadith ya mwana mshangu shadia nana emrumahe Mahamud le mwabani ukaya ritinjie au fond ritijuje au fond ishora johanza na tsahe amani ili watijili msajaja ili watifanyishie wajenda wake baya la fami na fami ekasha dia hadelire harongo ila kahanza we mwanamshe na shinga joka mwanamshe ye feblu mwanamshe ye mrikao ani youjua ala segonde humfanyia yojo mkinishambe kuja mfanyia humfanyia yojo mkinishambe kuja parofanya ça arrive reka kweli reka nrabo sha ni fami ya hemwana Mahmud na rike haruma utsahu amani shawandwa tsiheye au beha makalima na ubeha jau au compliqué situation ya jotsonga o wanadamu wafanye d'une manière ya hanza wajilbela mji au la kifami au ka c'est pas normal izo ndizo la johanza somaze fami zombili nana wa comment ya ukaya mimi njose version avant zejaja arme réseaux sociaux njajo jamrongo we detail Nicola akaunti nikewe haki wakati kao ze message nko zamba nikanza wangu waju wavumbulao ijayi hundra hokaya ye video zinu zilai ya wangu waju wanadamu yabo yaba nitsai amani na usalama usomaze fami li evite ye mabaya ya mji neze fami. Deuxième sujet watukufu garongo zao owalola ohetsumu au kanga bo mwanamme tsoi nzuwani maure Jordi mwambini mwanamme mzuwani maure uondu wana njeni mlongoze bana sujet ya biki mwanamme woi hajua mwanamshe TikTok banda hajua mwanamshe TikTok ngena haruma konti mbilinra
Haya na konti fantôme yo uheya hado puwa wangu magozi na udia wangu. Finalement mwanamshe karna ujadete ngarjo ujebana kauja jambie mrumsha ye konti yo. Pourquoi kauda ya mlole? Hende haumlola yamfanya ujawir, yamfanya utadasamu, yamweshelezi zeuka bala uparondea hama commentaire. Mwanamme wei hauno mwanamsha mkomori ka wajulana sur TikTok. Haruma adresi ka uyatsi pirate wajina wajulana mahadisi ya dungu sur WhatsApp, mahadisi ya dungu sur Messenger, wapartage hadisi data mwanamme hajahunu Marseille. Hajambie mwanamsha uka ibidi waonani. Mwanamsha kubali wende hata maloteli. Wakanso hadisi gwanzo kome mwanamsha bakuna ujaoni komea. Haukaya ikango nazo bandari hadisi zinjiri. Hui alisaidi. Bandari hadisi zinjiri. Ntina ujua ulale nami tsonlola. Haukari hadisi zinjiri. Mwanamsha harai mwanamme. Mbauki hapa tusiga mjohulula. Mwanamme hende wabaki mahadisi na balazi la pia ila vengeance. Gamjone hadisi watukufu. Ikaga mlongozole jiri ni linu. Mzuani maore. Ishababi woi. Eza jirin. Habehen rume ilinda lule mwanamshohatu. Hamkle mwanamshohatu mperembili harumetsumu. Da harumetsumu. Mperembili na mnakame. Mahari kajayato. Hamlola. Holole mwanamshohatu harumetsumu. Habakide naesha. Zemperezila ya mlole ya. C'est normal. Uziwe ne hodahoni badangula ludone mrumsha. Hunga udone mrumsha. Harenge zemperembili nekame. Mrumsha katujwa kabala kaziti bala. Hende halola mwajina. Mwanamshi ya mlola. Hende hatula zemperembili zila. Zembere halole mwanamshi ola. Na balaola ngumlolo harankune. Ngumlolo haupio. Ngumlolo ili avanje. Yaba mjuma biani eshatsonga. Yakauja yambe ya mlole. Haukaha avuwe pio sume mwanamshi. Harenge zemperembili. Mwanamshi hojua kaze mbere zahe kaziti bala hinga. Hambilo kemru mahe halola. Ho hambilo aje. Hambilo harbi hauno TikTok. Mwanamshi ya lolo. Mwanamshi tena uko ka TikTok. Dialola kwa Davili. Hatlale fotola hedene mrumahe. Wahimi ngwazina ya latifu. Wazingara na wajivizana. Bande hambilo haono. Hapare mrumahe. Hababanu mujahun lola. Finalement. Hode hulola mwajina hezembere. Haukaya TikTok. Ezembere mwanamshe. Yatulazo. Izo de zembere mwanamshe wabili yatulazo. Subhanallah. Mwanamshe hareklame. Haukaya haribana mwanamme wa ibanda gena nationalité. Gwanzondo ngwa na shohatu warende sac de frappe. On ne peut pas vous laisser. Uizo wafanya kaubidi. Ni hupublie shati jihanti ya ukaya. Mimi tuiramu tina ujua ukaswane makaliboshi. Mimi tuiramu tina ujua upo wandusheo. Na benga ni benu wanadem dans le réseau. Wakati kanga mjoka maudunga mjoranse dunia inu. Ijo mkinishi ya mnyezi mgambi ukaya. Ye koleru wakani yono usu wakani yobo tuiramu. Ikaubidi wanene roho yaho. Utije hupublie mwanadamu dans le réseau. Ukana kolere na usi ubo tuiramu. Uja hupublie mdu dans le réseau. Yede pweme minu kuenda tatifikiri nkuomba dua mnyezi Mungu. Ni heti hedini ntiende hata wakati. Wa alaikumu salam dunia la surianti. Tiende hata tilawa harume kombaye hangu. Tinjia harume nzazindwa jina. Ola mwanamme hadiso mnika nzima hanzima. Hamwambia ngueshele yo usiku ikawo. Tikaude ya mru hufanya komanteri. Hundeya damine mwanamsho hangu hamba. Kawe mwanadamu jibenua. Mwanadamu weye konti fantomu ya kawirumi ya TikTok. Ikana si abone. Kajakana hata mba video tsoka yonti. Mwanamme hanjia harume konti ya mwanamshe ola. Hahundu mafoto yahe. Hahundu zarongo za zonti pia. Hamrambua. Mwanamshe hanjia harume konti ila. Katsona mbamnu. A partir de ce moment-là. Ila do wakate mwanamme. Ya kauja ya jiprepare. Ili yediata mwanamshe. Ya lalenaye. Ya mlole hanrabo. Ili ya mfanya uchafu ya mwambi ukaya. Mindo la wande ya. Sika ujanje nufanya ujewi. Hambie mwanamsho hatu ya ukaya. Si capture hambeshe mwanamshe capture. Harma WhatsApp. Hamambia ngoeshele mahadisi yano. Mwanamsho hambawi. Hambabahi wendami.
umide mwanamme wandea yo mwanamme wadezi wa bojingu hujo jibeno na demo gurambo kwa mwanamme shahubu wa konti fantomu bojingu dada uduhamba ukaya nganzo udeye wangu kakula udeziwa ulaha mwanamshi hadi ya mdikao ya tuka umjua hauka uheyaba na ngotungo safi wa ndoti pia ngotu kufanya kumatoro ya ndoti pia eza jilingu osomwa bala hambia mwanamshi tukawe indami hojanjeni hulole sika hojanjeni wane sukaya makalima wandea ganjo hupinisi gamju janjeni hutangwalie ni hukome ni ufanyezo nanza nende zangu shahata ntuhuta ntina haja nawe vala mimi huja merci pour la première fois nge restaurant eka hukubali tilala nawe kujajono na tena shahurumia intelligente hone saukaya kuna ujua ukenti uambe ngoni bulie zungoza cha hushindi huyelewa shensu ila rumwe l'hotel eka unibulie zungoza tilala nawe kujajono na tena jokati zangu sijatsones uo mru meyamdo la rumwe tumu mwanamsha mwambia pourquoi warangaze mbere zangu mwanamme hamwambia izoti mbere zaha wejingu yeka uhundu comportement ya shinyama uhundu comportement twatiki ubinadamu hosonimwa owakomori hosonimwa haukanga mjoka nzuani hanyu haumayote hanyu wallahi lebumba local jahia yu humlolo heshara shanguna mtume haukaya wakafunji wakamazahidi huja humlola mtu ya sheifunguo humtulia mbera mbili humnikana mnakame kujamnike mahale ya hudu hamba bala ila tsindola shahukanza hudu mprofite zongozahe finalement hudu hamba ila vagence ya rabbi badinga mo makalboshi wenji wallahi kawakane hadisi nuko jaju ezita joka wa publier badi vraiment Mwenyezi Mungu hanikatula mu imani badi vraiment Mwenyezi Mungu ya rabbi nijaili helini nsi changer Nike imani nsi change. Aukanga mjoka Muhammadu X 99% huwa komori wajoka wa mbalance. Wajoka wa mtoa. Tambia mwanamshe eka humpiblie wewe nga mjo partage. Eka hu filme utoe mafoto he mwanamme wenga mjo partage. Sha hu publie mimi c'est impossible. Mwanadamu ula imrumshahi amlola nyumeni ulo TikTok katuelewa ya ukaya Wayihajula TikTok shange yabo ngo unana na video wakibatani ngwadongo vuriza wana slogan n'importe quoi mwanamme hamada wa uhundu bahati bakuti Marseille sha wallah katikati ubahatisha uka Marseille jukati utsafada zentaya wanadamu ngojomba wayujikaza mimwanamme shenom jukazi hadizinu zitsambaza hambuliyo njajo zitsambaza amabi nkode akanga aminukanga mina nkode ya shuma wotsi mwanadamu wotsi hindu gaunana shahu wanzuani gaunana shahu wa maori yemhari yahe kuja yatoa ngojo yatoa wallahi ngojo yatoa gamdudunu hambe ngojo to maria udumrejezene zembere boilaso mwanamshi amanda weba ukutsona haya kutsona kaizo mbere zatula mro zatula mwanamshi dani hao hurangeze mbere ye mwanamme yahibie mrumshe yalole mrumshe haruma mwezi mzima watsumu yamla wayajaya hulola ngokubali haukaya yemana uko urangaze mbere ofanye helinu haruma ze story zao umonese kazi ndeze mbere walolewa wewe sijatulole wazo eske wo binadamu uwo tsi binadamu uwo upeu bwa komor yudmana mukabu mwanamsho hangu pense MP fikiri mbabi ya latif wa ujewiri waho na udoro ngaze mberone sahelinu izo mbere za tula mwanamshi ya lolo même pas et moi huja hukubali hutliwazo hululiwazo walikum salam mama nadhim faume izo uzikubali kutina hata roho yaonesa ukaya we mwanamshi hamadami we mrwa marabu we gajaparo lolo gosubuti jodoro ngaze mbere wotli yaonesa wangu alo TikTok katsi lolo nema na ufanye helini uonesa ukazinde zembere zombili dahibo boilaso sharon hombi mwanammi hamandawe izo kaja izo tunongo za stahiki wanaume wa maore izo tunongo za stahiki wanaume wa nzuani haukawe mzuani maore bonuhusi
Si t'es un homme décent à Marseille, si t'es un homme Mounso, ou si t'es un homme, appelez-moi. Ganjoto numéro 1 doit part. Dis-moi que tu ramouviens. Tina hu publié. Shaho hu jan josputi njen hu corrige. Wallahi na mnyezi mungu. Njosputi ni njen hu corrige. N'importe quoi. Nyonada muhindu mgegeze nationalité fantôme zanyu. Gamtsogozi nanda sula. Harimi mziwani maore gamna nationalité. N'importe quoi. Kahufungo jukubali uvundo nationalité wa. E kahufungo jukao e passeport ujao. Ngujukabali uda kaboneni. Ye passeport fantôme ya hoyo ngojwa yiranti ubizwa bafuta njeu. Na nyibaba hombwa nino mashishiyoni. No hanywanyi. Wasule ya humba. Gazi nationalité fantôme zanyu mabanu mzalo manga. Même les nationalités, je fais ce que je veux, n'importe quoi. Gagnina ze nationalité, il m'y a de l'Iran sur Faransa. Gagnina za séjour, il m'y a de l'Iran sur Faransa. Moi, je me suis dit que j'ai mérité mascara du kaoudou à yafan, ne crée mon kaoudou à fan. Galu hambia, toi tu sois ni haou, m'rejeze zembero, m'rejeze ne ma pesa, gam huniko, wallahi na mnyeze mingo. Gam labo ne mfa mahiro balan la mine kaudi ya niumba. Yeka kujarejeza. Kujamnike maharia. Wamnika nezembereza. Nsunika wakati mje. Gamuhuniko 3 semaines. Auka wetimwa unikiwa mwezi. Wetimwa unikwa 2 semaines. Unikwa mezi mili. We manadamu wa peu. Yinyama shapeu. Désolé le kanibalo kalima zero. Honda manadamu yinyama. Wetsu binadamu. Shawi yafanya upeu. Wanasho wangu na mdofikirwa na umemwarenga. Oh s'il vous plaît. Mbona tsibaki mesangeli hajua kaseti. Bahari ngena makeltasi aveze hamkubali. Na mdoto ndo wanadamu mwarenga ubwanasho hangu s'il vous plaît. Il faut connaître la personne. Mjue, mjulane, umrambo etu abia, uzise we mru hingri. Shembu utsongo hunga sakala valala wai hubari ngena makeltasi gama nzolole mru hakubali. Njam mdubu harma chagrin, mdubu harma tambu, shazinu pia danyi famiza hatu mtsongo eberge wangu. Nide matsonga wanasho hatu wa insho harma tambu, haukawa mwa eberge gama timbambi, mwa eberge gama randonai. Utiele, utitambe, utiene uso, utisiwaki, utiedo toaleti. Ani, izo deze tsonga wanasho hatu wanjuwarenga wana umeika wato ujua, wanuwa nadamu hindu. Ya Rabbi, mwanadamu wa peu, shinu inyama, désolé le kalima, je évite de le dire encore. Nsina hamba kaye inyama, parce que tu binadamu. Nisami bo mnyezi mungu. Ya Rabbi, niswami ba mnukadol da mwanadamu inyama. Na mitsilamba le kalima, no kalima zero. Désolé, je m'excuse devant Allah. Chaga mwambio, wotsu binadamu, wa upeu. Go honsuka yango intimide, mide mwanam mahahe. Wallahi na mnyezi mungu amrudinu hambi. Mide mwanam mahahe. E kanga bo makalbusha wanaume. Wale dans les réseaux sociaux. Wambo mafiti. Katura muwehindri. Wanawashi wakumori pia ce sont des messards. Wadu wanashohango. Auka suangwa damu nzima. Suangwa origine nzima. Wadu wanashohango. Wanashwa kumori pia ruwadzati. Wadu wadzati hango. Yekaga mtuko yewe hingri. Sikubali ko wadu wanashohango. Yabokaga mtuko wadu ambi mihindri. Je vous dis à haute voix. Haina mwanamshe mkomori. Ujo subisebi harmwetinu. Rijue makalboshi ngarjo uzamba. Wala kadzaba kwa na shatu kwa tina error ngo naza erroriza hao. Rizikubali. Shanga ma favorable urahana ni wanaume. Haukakelo anzarangalie o winjwa wanaume gamdodo na shatu nai mbi gamatsimba mbi en 100%. Mrendeha mavumezi. Mrendeha na zahawa bizarre. Mrendeha hata halula mrumshe. Ulala na ikano bilingaru ngotungwangala ngwajina ubwe matubala ngwangala ngwajina uwo watuparo mrenga watuparo lado naye ili wede wa mrenge yabonga joka mwanamshe serali yako udrage mwanamme do ko drage mrumshe c'est entre obwe hanyabega mwanzo boturam c'est entre mrumshe ye wona nziro hozamba yabwase sile le mabuzidume owinjwa ko garudo na shwatu nayi gatsuba na shwatu mbi gololo mrumshe finalement na bala déjà Hubande gwangalo ngwajina eba de côté droit eba de côté gauche eba là-bas na balanga we na waharo 24 sur 24 hula le wetanda ju yonzima kabatilo na nyonga kabatilo na tsambili yonzima omjibo mzima mledi hone da mwapeu
hini wakati mdwa lula mrumshe ngurante mrumshe dari hujua mrajina mbi wazakaya nyuanesho hangu epunji kumwambia ni ya Latif je mwana mshatu wa yaredo anayi tout ce que j'ai pris pour elle qu'elle soit tranquille dans sa vie gujuhunda mrume ya manze haukaya inundo la ya mwandu hoza une femme pour la première fois ya lolo ni mrume ya lolo ni mwanamme yedi hata yamba un mois de mariage et ce mec il a avoué que je voulais venir venger parce que tu m'avais insulté sur TikTok, tu m'avais parlé du mal sur TikTok, je suis venu te draguer pour coucher avec toi et après de marier avec toi. Njeni mutra ya Latif. Ya Latif. Weti mwanadamu. Wi mwanadamu wa peu. Wimrikao yankile hika itsinjema. Ikanga unanashwaho. Yelewa mbabi na wanaume mkono da nashwa kuzembi na mule ukangani na wanaume hanyana hanyu uma vampire ganyana hanyu none damu jenini mtuna hata mbo binadamu mtuna hata mbarugu kwamba mba pitié mwanamshe sana mwanamme mrumshe sawa na mrume gamtu Jordan répète mrume haba wazifu bazili ce qu'on appelle résistance harma 100% ou a dit suicider entre les femmes et les hommes, c'est les femmes. Parce que Mrumche, elle passe directement de se suicider. À la fois, comme un homme de Jilda Mojilda Sawanao. Non, elle n'est pas enceinte de lui. Nyezungu Hafanyeza est enceinte, ya hele kababalo. Hauto wa ye numéro yo jokwanza ya pare. Longue vie à toi. La femme que je vais t'épouser un jour. Inch'Allah, je suis content de te voir là. Désolé. Haini mrungi amoureux. Haini mruha joanzi wa hae. Haini mruha joanza hundo weyanza. Zembioza hangu ni hunde wonjoka umanza ya nanzize. Alhamdulillah, elle est là, elle me suit. Parce que je l'aime elle-même. Mon boumnyezi mga janliye zanongo zikir. Nimlole. Haukani yonjema homrulola uomru ya mwanza gamrudi nambe yonjema haruma koplu homrulola weikao ngamanza nao shaulole par profit ou binadam. Ça c'est un petit dédicace à la femme que je vais la marier un jour. Watukof gabjo toa ye numéro wandua par makalima hindri mjuambia e mwanadamu wajikao hafanya hajisakrifie yendi aringe mwanamshahaka yalale naye yamtsimbiembi yafanye tout ce qu'il faut ne yavange dari mwanamshahaka haparu menace hamde harma komanteri ikao ye komanteri wiyo yo adresse pirate ya si abone ikao yebana wo hakaya bakaudeya e mwanamshatu hamatake harma commentary la hende harma continue madia hanje mwanamshatu lemra contre hamdrage hende hamlola harma muzatsumu hamklempera mbili namnakame hasia bo harengempera ila nezekame nemnakame hende halola mwanamshomrajina finalement mwanamshahajua e mwaname hamwambia ukaya ilando la yandra ukaya omhimangu sikazanje lale nawe nous profiter nende zangu parce que tu m'as insulté ya Latif. Watukof, gasina besoin. J'ai besoin. Yazi appelé Zahan. M'tranquilliser mon amshahak. Parce que gamjo kama wana shot wa janyumen. Gamtsongo upense. Fikirambi. Gamtsongo upense. Fikirambi. Zahan zamlo la noaduka comme toi jua. Si je me décide de marier avec la femme que je vous dis que je suis amoureux d'elle, parce que je sais qu'elle m'aime, Gunanzo, Katunanza pas profit, j'ai quoi? J'ai rien. Gunanzo parce que il me voit que je suis beau gosse pour elle. Pas beau gosse pour tout le monde, pour elle. Et moi aussi, je la vois comme une reine. La femme la plus belle du monde. Yabole au Kamlungulo, le mlun accède au hasard. Turam, t'as pris beaucoup de temps, pourquoi tu maries pas? Je peux pas me marier au hasard, comme les autres ont fait. Je peux pas me marier comme les autres qui se marient 2 mois, 3 mois après, qu'ils partent. Non.
Watukufu, narombeze dua insha Allah. Mwenyezi Mungu yavukishe mwanamsho haka. Mwenyezi Mungu yanikere huko mwanamsho haka. Ikao we mwanamshe pour la première fois ya kaulolo. Ikao banda yeye halolo, ye mwanamme zembio zahi ya kauzenda, ili ya jialale naye, ya mlole, haunrabo, na unafiki, banda haunanade naye pour la première fois, au sukuzima ya unanade naye, harma loteli, hampropose mwanamsho kwamba kuna uja ulala nami, mpaka hunlola, mwanamme haji sakrifie, hamlola, ili ya mfanya ujewili, harma mwezi watsumu, homlola, même pas etsumu hisa harenge zembere ikao. Merci beaucoup masurkala. Harenge zembere ikao zembere zila ya mlolea hende halola mwanamsho mlwa jina ngwa TikTok ngwa taunchinga na batani. Mwanamsho hango, tu préfères ce mec, tu penses que ce mec il va t'aimer, il va te respecter. Wallah, izu yafanya mwanamsho hatwoi ikawe mwanamsho innocent les jingle la shinzwanullo la shimaurello ikao haonoka ngufanywa hizo pour la faire du mal, pour la torturer, pour que notre sœur yajihunre yaremani avese shamnyezi ngujo hunikaro honku mwanamsho hatu. Cha s'il vous plaît, namdo tundo na memo wamlola oni. Namdo tundo ndukanga mwarenga s'il vous plaît. Mluna tituenda au hasard. C'est pas normal. Vous pensez que je peux pas trouver une femme depuis que je suis en France? Maturam. Gamuno kerangwa katelo France. Bientôt 6 ans. Njajonga mwanamshe namlola. Wanawashe wanga. Wako ni propose. Wako demande. Chatsono kaya non. Je peux pas marier avec une femme que j'aime pas, que je reste à rien. Je prie à Dieu de me donner la bonne personne. Hanika yemwemawo gamobo Mwenyezi Mungu zimkinishe zifanyishe. C'est ça. C'est ça. Wanga wajabanu nyumeni wasawalo laze couple zenda ubiyo. Gamina mwanama wu haja nyumeni hajana biatwira mungamlolo amfanya ukumbi. Timwabe eske gawe suri ke mwanamshengu hanzo. Hanambia oui, botura ngunanzo. Yewe de watsahi mwanamshe haba mzazahidi ansa. Sabam frère, pensez bien. Habale mwanamshe uja envers moi. Voya le fiancé. Et mwanamshe buya nuona haka uha upande. Kajaka content, voya mwaname yambalia hujo soni mwangu. Hamwambie mwanamshe ka uha ula ulieturan. Wakati amrongoza tsabie mwanama tsabam frère, pensez bien parce que mwanamshe ula kati content vo madunga ana. Voya nuona hatu yanchenga. Elle est pas contente. Haibotira. Au suki akauda fanya ukumbi midi na mpuwaze nyile. Wakati na kane salon de coiffure. Simulengeza simpom na coupe mwema. Simkrem na couleur wa noir. Zenyileza heska ou brille. Au suki akafanya ukumbi tsende. Wakati na henda. Harma ukumbi. Na tsengela bibi harusi. Je ressentais ukaya. Woyi kati content. Shaha force wane maparo. Yendo la keja fanya même pas un mois. Hone mwana maula tsumono hatsonze hajashiba. Ngemtsada tsabomsa ambaboture mrumshi handungu. Mrumshi handungu. Amba katsunsa ula mzadzahidi ya mforce. Tsuma bezo tsiwambia. Izo tsiwambia. Izo kagaranzoni dude maze pejokari tuburangu hali. Shamnyezi Mungu waede uligite. Watukufu. Mwenyezi Mungu na hifadhi wana shahada. Mwenyezi Mungu hifadhi mwana shahada. Ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu hifadhi. Mwanamsho hatu ikao hanadonene mwanamme woi. Ikao mwanamme woi izu ya kahanza objektifu yahe ya lalede na ibahari mwanamsho hatu wakamdea sur TikTok harma konti fantam. Ya weze vajansiza hizon tipi ya jia mbaye hanywa ya jia mrede nai yendeza. Soi hasa hamlola harmo mizatsumu hamkrea mbere mbili harengeze mbere nenkame hedi halula mwanamshe mrajina ne mwanamsho hatu gaja gaujua kazi mbere dazila. E mwanamshe ya lolo ya duso prezante zembere sur TikTok mwanamshe hatu gaujua kanda zila banda hajua kazi mbere zahe mwanamme harenge. E mwanamme izu ya mwambia tirengeze mbere za hangu haukaya ilanja hulola ilaska hujanjone si pasko huparondea. Subhanallah. 07 48 45 19 33. Gasina besoin heze appel ya haina mwanamshe uresante urambue ikoza ya he hadisinu
yesu jeinu yaonese wa upeu wa hemwana mmemzuani maure woi ikawa hafanya mwanamshe ikao ya janyumeni. Merci ma soeur Sima Hirinami. Hafanya mwanamshe ikao ya janyumeni hunu Faransa ikawa mwanamshe watu haka usuyote hunde mrumme yafanya maisha denae hajaha umprofite zungo zahe ya lale denae de jour baada hamba hamlola ya rengeze mberende zahe ya mbehate maharika umika sha wallahi maharingo jo yatoa wallahi ya maharingo jo yatoa kava yu mzuani kava yu maure kava yu mgazija suiva gojotoa de detiahe gojotoa imariahe haukaya yabongo nukangombazizo na minga mibanu ekakatsina mwanamahe mide mwanamahe gena mwanamahe suja ne mwanamahe suja turam il peut pas te laisser t'as eu de la chance parce que moi j'aime pas afficher les gens comme ça parce que je perds à Allah parce que mnyezi mwaba de sitiriana shagam do dinu habi ya ukaya ngojotowe mapesa na we prepare zembere zahe ne nakame wahe walolaye mraji na mbalonda wa mkuya ne mapesa ne maharia hijomnike kujamnika ngaruhunika 3 semaines wallahi na mnyezi Mungu ngajo hafishe haulenge mwanamsha jebanu yarongowe baiki wa watu jomona rimbaiza suraya ne yaonese mafoto yao yaonese nizango zao zonsi pia hata mpaka leo watukofu 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 Gamledin répète wanru apare watsange fikra watsange makalima Mwenyezi Mungu yarijailie ezijo kanaheri Mwenyezi Mungu yarukusudie wanadamu wapewa warendao zembizinu waelewe ya ukaya ngona na shoha ngona wazazao haukaya mimi mzaza tuina mukajazaya ani katina wasaya haza wanawane owararu waili majumeli wanawashe na mnamwana mmemzima owararu Mwenyezi Mungu wa watamani yabaki turamuwa eche daike njawao na tizaliwa banda tikana 2 à 3 ans sha wao wavili yaboga mjio ukaya wanashohangu dani mwanikubali na nyini mwanzaoni nyidu wanashohangu yabonjwanza haini mrulo yao ramana mshi ikangure sante urambuo uyelewa ya ukaya mwanamma mru timpaka domru ya zala wazima dainae mrujua ukana mwanamma mru hahufai ikao yetuwa mjimzima nituwa mbanzima raha nuwa wazaliwa nae watukufu ye numero 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 jusqu'à maintenant wangu kwa tsupara yabo ngarjumlahani au kardof kili ukaya nyimlo hodingoni mwe telefoni kamnaona nziro horongoa hau hupara ukazi swazani kazi na uoneha hau partage fikira msutene mwanamsho hako mwanamsho hako wae yaki bien motivé ya lawe zetambu ya ziona haukanga joka ya homrulolo ndole yama ndole yamba ke jake ndwaro nai yosa wana mlikao ya fanywa masahil ya menyo esprit ya tsumu mashehitso haukamruka galagala atampaka dabu atukufu Mwenyezi Mungu Georgialia ejoka na her ya kusudie ezembi zilawe yo ulo wapeu zerongo zilawe yo ulo méchant yabone Mwenyezi Mungu yajalie haina mwanadamu Islamu haswa salam komore ramgazi jaram zuani rammaore wanadamu wao wake massage do jokaya hunko sina maana hunurija ngarjo ulawa rikana wanzani kwa wati rikana wababa kwa wati rikana wazazi kwa wati wawonti pia wakaya rikada sina duniani rikaonda mwazenyi kumbi wazima rikaonda mwazeda wazima rikaonda mabangoni wazima rikahumilia na hanjema ongwaonda hu Mwenyezi Mungu watamani pourquoi wewe watujoja huenda pourquoi wewe Mwenyezi Mungu watujokutamani pourquoi tuiram hello banongo wao ya demo maikao kabatu joparu jono na harmazerezo nanga mjenda ta wakati wanugwa jodi wazakawa kamru kwamba turam ya bonda bonjokaya qu'il pleut qu'il neige je vais laisser ce bas monde et je vais partir yede bana kabdir wanene zambi rijaili Mwenyezi Mungu anike taufiki wangu waren suredana nai rikona de moshelizizana rikona de mohumbilia na njema au kanga wajo ulideya wambejao sha izoza hona Mwenyezi Mungu sha umuhimu rotudo msamihini au kakartsivano hau pasheo shanga sivano hau wana ne zambi avec le respect watina ujua ewe yunde yovumbulwa hata mpaka yabo boom longue vie à vous inshallah.